Приглашаем к нам сюда на сцену Республика Татарстан. Benim ismim Alina, men Petrash rayonida taqdim etdim. Men bek ijodiy kishim, reels maker, video tushirim ham montaj qilishim. Kimga video kerak, meni murojaat etasiz. Mening Tatarsha YouTube kanalim bor, Alina Saf qo'shilamiz. Men Kushtadan olib ketdim, Gumba, Gruzdim, o'rmonni bo'laklari. O'zi jildim, tuzladim, ortlari ustidan bo'lsin. İsmim Ramil. Men Afshan rayonidan taqdim etam. Men bek shod. Bunda shu qadar tatar yig'ilgan, tatar ruhim, tatar imonimda. Ilfat Ko'kmara rayonidan. Men Tatarston Respublikasi Atna rayonidan. U bizning eng kichkina ham bir o'ris avlida bo'lmagan saf tatar rayoni. Men o'zim programmist bo'lib ishlayman Qozonda. Тик шулайда һәр яллар сайын авылыма кайтам, Улы Бәрәсә авылы. Бәлки бөтенләй түгелдер ярар. Шунысын әйтәсем килә, мен Германиядә укып кайттым һәм бик күп мөмкинлекләр булды Германиядә калырга. Тик минем Татарстанны ташлап китәсем килмәде. Ничек инде ул читкә китеп, тулаем татар булып калып була. Чөнки барыбер сиңа үзеңнең нәселеңне, балаларыңны татарчага өйрәтер өчен бик күп көч сыгыла андый. Әйтик, өлкәдә диңмесең инде. Шуңа күрә мин бик ышанам. Алга таба да татарлар үзләрен гөрләтеп, бик нык итеп тотып, үсеп китерләр дип, безне бик бетеп баралар дияләр. Әйтәгез, урчик. КВН-артистом, ну, конечно, такого не было там, то тогда я тоже должен быть, наверное, такого рода человеком. И в целом вот хочу поддержать вот эту мысль того, что, ну, я не знаю, почему там 33. Как по мне, это 50 на 50. 50 мама, 50 папа, 50 я, 50 мама, 50 папа. И нужно понимать реально, из чего ты сам состоишь, и харельный ли ты. Спасибо. Так, кто-нибудь еще хочет добавить? Давайте. Я хотел сказать, что пересекал границу, да? Я особенно когда дядьки, которые строили. Совершение хаджа. Все, я побежала. Меня вспоминали. Салам алейкум, у нас Изи Казань, если быть точнее. Ой, я такой, как смурфик, этот телепузик, да? Ну, вообще. Эта женщина мне было дня 2, наверное. Не знаю, лично мы ее не видели. Она спряталась. Да, пропадала куда-то. Пропадаю я. Как тебе ДТ? Шикарно? Это видеоблог. Да. О, ты здесь? Надо заснять. Пока есть время. Давай, посветись. Идем пить чай. Келес чайщика. Вау, Никбецкий алмат. Сейчас скоро пока. Чай. Эй, эй, татарлар килә. Эй, татарлар килә. Вау, какой огонь. Заварушка жесткая. Что это на татарском? Надо влог снять хотя бы.
Так, утырыгыз. Начинаем. Келушилер келер. Biz boshlab yuboramiz. Да, bosib turganingiz bosmag'iz. Утырыгыз, yoki bosigiz ortqa. Вы загораживаете, что либо садитесь, Лучше на русском языке. скамейками. Ильнур, 5 дней лучше или вниз? Ильнур лучше вниз. Вот сюда. Подходим. Мы слово суть берем. Hozir bilmaymiz. Selam. Bugün bizni sobatın. Asılıklı sobatın. Собственно, uyugan уже, onu işleyirsen. Biz yoqlamasqa teshik, no уже Собственно, uyugan. Barib yotmay. Zanga bo'lib yotsa da bilaymi. Zanga. Eshitdi. Anladı. Kızlar gidiyoruz. Әлі генә тұрдым кебек. Уже китәргә кирәк. Менә бездә шундый матур балкон. Рәхәтләнеп тә чыкмадык. Вакыт булмады, что ли. Ләкин бер вакыт булды карап. Урамга буйлап. Менә шундый матур карагыз. Без, наверное, җитешмибез.